mga ko cross bingalahan guys ba. So guys, unsa inyong panagna ni guys, nagunsa cross bingalahan guys. So na cross bingalahan karon guys. Nagtago guys. So sa inyong mga istorya ni guys, unsa gi ko diri guys no. Patanaw niyo guys, nagunsa ko diri guys. So panagna niyo guys no. Hinaut makatagna mo nagunsa gi ko diri guys. Ako diri guys oh. Unsa ko ani guys? Mas magalan guys. Unsa panagna niyo ani guys? Dako kay ninyong panagna ni guys ba siguro nakita niyo guys nga nangita ko spider diri. So wala ko nangita spider guys no. So panagna niyo guys unsa gi ko diri guys. No guys oh. So unsa yung panagna ni guys? Yan ako diri guys nagpundo, wag gyud naglihok. So comment below na lang guys no kung unsa inyong i-comment ani.